Iramdam ipau YouTube channel miyang tabiri bapunong putaram na okchari. Ngasi phong khiba tongan ba pau che singdagi maruoy ba pau khara pathok chari. Ahan bada maruoy ba pau. IDP sing relief camp sing da hanadana mafam amada hekta leptana khongjang changsillagani laukthokre. Mai taina ba krim amagi wathok social media da viral oirakhibaga mari lainana KHNGDRE Bonila+Khaba maran KCP na laibak miyam da khangalakle. SAIBOL attack matung ASSAM RIFFLES na CHATTHAKHIBA operation da bunker AMADAGI IED mga FAGATKHRE. Education S की official sing MATHOU MASAK KHNGDRE haina maheroi luptar na thadorok pacherol amana phongdorakli amadi IDP singanakna na thabak torkhiba BJP khaktani haina BJP Manipur Pradesh ki president A Sarda Devi na phongdokre haujik pau sandokna pijari aikhoi yumda halallo haiba IDP singi khongjang kansin dawri relief camp sing da hanadana mafam amada hekta leptana khongjang changsillagani lauthokre Manipur da thokiba kanglukpi irang asina maram oiraduna mayumda hanba yadana lengana hangba relief camp sing da sangjafam lawduna leiriba internally displaced person singi irang sangai festival loikhraga hena kansilakadawri aikhoi bu yumda halallu isai su sembangamdre hanba yaroi hairgadi hatok piro haiba kholauna nelle ngasi su internally displaced person sing Kangla gi maning thangba sana thong mamang da protest tawkhre protest tawringai gi charak aduda IDP sing adugi maraktagi amana makhoi ngasidagi mayumda hanjindri fawba relief camp sing da hanjindana mafam amada hekta protest tawduna leiragani haina laukthokre paw asina makhatana hai IDP sing adu ngasi ayuk 13 rom tarakpa aduwaida khongna mathang laknaraga Kangla gi maning thangba sana thonglomda changsinnarakhi mafam du yorpaga makhoina hana paiduna lakpa pleika sing puthorakhi amasung protest tawna bohonarakhi Mafam duda hanadagi section thorang la khutuna leiramba police sing na makoi buthingna na bohonaki adubu IDP sing aduna makoi police ka mungna ba pamde atyan ba matam kharadang oirabasu makoi bu mafam aduda protest ta holu haina haijaki madugi wafam adu police officer sing na minung siga loina na yabiki minute khara makoi mafam aduda protest ta holaba matungda force mayam ama changsin narakpa loina na IDP sing adu BT road lom da inthoraki Police na mathang inthorakpana maram oiraduna flyover yorki amasung flyover mathak landuna chalhallaga uripok lambirom da hoidokhi internally displaced person sing aduna yamna ningamdana lainga ki thausil asibu sathina condemn tawkhi sangai festival pangthok libasi state asigi law and order gi phibam phagatle haina bani haujikti pangthok pikanu haiba sangai festival su pangthok labanina law and order gi phibam su phagatle hairabani maram aduna makoi masa gi mayamda halan biro haina hanjina law khongkhi ahan bagi oina ikau dolai thabi sadu yang khomang gwal tabi torbung banglan singbam pham singdadi mitai sing changhan bayar bani makhoi khatna ba hoge haiba natte letana leijage haibani haina phongdokhi mai taina ba krim amagi wathok social media da viral oirakhibaga mari leinana KHNGDRE Bonila+Khaba maran KCP na leibak miyam da khanghalakli handak iramdam asida mai taina ba krim amagi wathok social media da viral oirakhibaga mari leinana Kangleipak Communist Party na hakchin na lawbaga loinana lupki miyoi mangana saba akhanaba tim ama semduna thijanba horki haina aina thingkhraba lamdam asigi lalawlob Kangleipak Communist Party gi publicity secretary gi thaupuriba Kangleipuren na khuyekpi duna press da thorakpa cherol amana hairi Serol asina hai lupna thijanba asigi manung channa haukiba November kun sagol sen numitta KHNGDRE Bonila+Khaba loinaba taingo singjamai amadi galaxy naurem haina khangnaba transgender ani su yauna lupna mafam amada laknaba khanganki adubu atoppa party amana kawi haiduna numit adumata da makhoi lakhide adubu thangnaba numitta makhoi lakpaga loinana wahang pahung chathage matam aduda Bonila hairiba nupi macha asina party gi wahang pahung chathariba comrade sing aduda semjin sajen bu wafam kaya phongdokpaga loinana krim adu Manipur gi mapandagi chenduna leiraga mahakki sendong khar gi damag yonbani haina phongdorkhi makha tana wahang pahung chathabaga loinana krim adu mapalam gi kadai dagi lobbuno haina hangbada online gi khuthang da lobuni haina khumkhi adubu chapchana lorkhiba online gi website adu karambano hangbada mahakna semjin sajin duna ngangba oibana pakhum adu pibungam khide hairi Zerol asina hai makha tarakpo oina party ki comrade singna makhoi gi mobile phone sing pirakna ba haiki adubu mobile phone yorok te haidana khumlakhi adubu comrade singna chingnabadagi makhoi na tonglakhiba gari aduda thiba humbagi thabak chathabada mobile phone mari gari adugi manungda lotlamba thengnakhi phone sing adu hangdoktuna check tawbada proof oibe yaba data sing ayambana manghalambagi khudam fangkhi adubu chitha nanthawbo data kharadi fangkhi maduda Bonila amadi mahakki mapuroiba khabagi mobile dagi DD healthcare haina mingtholba Gaziabad ta leiba wholesaler company amadagi money transfer tawduna lupa lakh 8 henbagi cream amasung lotion hamnaba container sing tangkak naina piece amada lupa 15 amadi 18 singduna leikhibagi proof phangbangam khi hairi zerol asina hai makhatana Bonila gi mobile phone
ꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯖꯦꯝꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ USAꯒꯤ ꯃꯥꯏꯇꯩꯅꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃꯩꯔꯥꯝꯊꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯣꯅꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯕꯦꯅꯣꯕꯦꯠ A ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯖꯦꯝꯁ ꯍꯥꯏꯕ USAꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯒꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯖꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯅꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯔꯒ ꯌꯣꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯇꯩꯅꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯍꯥꯞꯂꯤꯕ ꯕꯦꯅꯣꯕꯦꯠ N ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯁꯦꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯈꯔꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯍꯞꯇꯥꯃꯨꯛꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯗꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯆꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯦꯝꯂꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯈꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯅꯥꯏꯠ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯂꯒ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯃꯜ ꯂꯩꯇꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯨꯕ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯝꯒꯗꯕꯗꯨ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 9 ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯅꯔ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯀꯟꯇꯦꯅꯔ 90,000 ꯄꯤꯁ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯕꯦꯅꯣꯕꯦꯠ N ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤ MRPꯗ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ 50 ꯃꯨꯛ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯦꯗꯤꯁꯦꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜꯅ MRPꯗ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ 155 ꯃꯨꯛ ꯄꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ KG ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 200 ꯃꯨꯛꯅ ꯐꯪꯕ ꯂꯣꯁꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯕꯦꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯥꯏꯇꯩꯅꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ 30ꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯅꯔ ꯄꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 1,500 ꯌꯣꯜꯂꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯈꯠꯂꯨꯕꯗ ꯀꯟꯇꯦꯅꯔ 90,000 ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯈꯣꯝꯒꯠꯈꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 6 ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯐꯪꯂꯛꯈꯤꯕ ꯗꯇꯥ ꯈꯔ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯀꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯗꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯆꯍꯤ 2ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯂꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯇꯥꯏꯉꯣ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯦꯂꯦꯛꯁꯤ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯖꯦꯟꯗꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯣꯅꯤꯂꯥꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯝꯅꯤ USAꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀ꯭ꯔꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯌꯣꯜꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯁꯟ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯄꯤꯁ 15,000 ꯔꯣꯝ ꯌꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯕꯣꯅꯤꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯝꯂꯤꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯆꯜ ꯏꯆꯦ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛꯃꯛꯇꯤ ꯄꯤꯔꯔꯣꯏ꯫ ꯕꯣꯅꯤꯂꯥꯅ ꯇꯧꯔꯝꯂꯤꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯤꯕ ꯁꯥꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯥꯏꯇꯩꯅꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ मधुदा चंगदब सेंफम खुदिमक महाकना पुथोकदबनी अदुगा मेजर खुल अमदी काक्चिंगदा लैबा बोनिला फेस एस्थेटिक क्लिनिक अमदी बोनिला क्लिनिक हाइबा क्लिनिक अनि असि पार्टीना अथिंगबा थमले लोइनना बोनिला अमदी महाकि इमुंग मनुंगना मियामदगी नमथाक तौदुना खोंगकिबा सेंफमसिंग अदु नुमित मंगानिगी मनुंगदा पार्टीदा पिखलकदबनी करिगुंबा पार्टीना थमलिबा वाफमसिंग असि थबक ओइना ओंथोक्त्रबदी मधुदा थोरकपा अफबतगी टेक्चाक मसा मसाना पुजगदबनी हाइरी साइबोल अटैक मतुंग असम राइफल्स न चथखिबा ऑपरेशन दा बंकर अमदगी आईडी मंगा फगटखरे हौखिबा इराई नुमित की अयुक अंगनबा पुंग मरीगा मखाइरोम ताबदा तेंगनोपन डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा इंडो म्यांमार बॉर्डर द लैबा साइबोल खुंदा सखंगदबा खुलाई पाइबा सिंगना एम्बुश चथदुना एआर पर्सनल मरी असोप नहनखिबा थौदोक मतुंग असम राइफल्स नंगरांग चथखिबा ऑपरेशन दा डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंग चनबा पेंगपालेप लोकचाव अनिगी मरक्ता लैबा अखन्नना साबा बंकर अमदगी आईडी मंगा फगटपा ngamkhre हाइरी थौदोक अदुगा मरी लैनना डिफेंस स्पोक्सपर्सन की माइकैतगी फोंदोखिबदा असम राइफल्स की माइकैतगी नॉर्मल रूटीन पेट्रोलिंग पांथोकलिंगै मनुंगदा शक्ति लैरबा आईडी मंगा फंगबा असिना सिक्योरिटी दा अचौबा थ्रेट अमा पीरे पेट्रोल टीम अदुगी माइकैतगी पेंगपालेप अमसुंग लोकचाव अनिगी मरक्ता ममांगदा अमुक्ता थेंगखिदबा तोंगानबा मखलगी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर अमा लैरमबा थेंगनबदगी सिक्योरिटी की माइकैतगी मफम अदुदा चंगसिनदुना थिबो हुंबगी थबक चथखि मधुदा अखन्नना साबा बंकर अदुगी मनुंगदा शक्ति लैरबा आईडी मंगा लोसिलगा लैबा थेंगनखिबनी बॉम्ब सिंग अदु लैरे खंगबदगी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड सिंग लाक्तुना हाइरिबा बॉम्ब सिंग अदु असो एंगाम याउदुना लौथोकलगा डिफ्यूज तौख्रे डिफेंस स्पोक्सपर्सन असिगी माइकैदगी मखा ताना हाइखिबदा साइबोल द खुलाई पाइबा सिंगना असम राइफल्स के पेट्रोन पार्टी अमदा एम्बुश तौरखिबा थौदोक मतुंग जगा अदुदा अहेनबा फोर्स सिंग डिप्लॉय तौख्रे लोइनना मखा ताना ऑपरेशन चथरी
Indo Myanmar border gi Manipur ga lonariba kilometer 349 gi saruk sing asi ayambana border fencing khadabana militant sing chathok chasin tawba yauna aini yadaba miyoi sing amasung smuggler sing na pak chauna drug smuggling gi thabak sing chathabagi chathok chasin tawriba kaya asi thingna bahona bada security force ta khudong chadaba kaya mayok nei Churachandpur, Tengnopal, Chandel, Kamjong, Amasung Ukhru District Kilamkhai gi saruk sing asi sing gi saruk oina tawba khudong thiningai oiba international border ngak senbagi daita asi Assam Rifles ta lauri hairi Osem gi chairman LOKTHOKHIBA lenga ki thausil singner paleptri Education S ki official sing mathong masak KHNGDRE haina maherui lup taruk na thadorok pacherol amana hairakli Manipur lenga ki education S ka mari lainaba official sing asi masagi mathong masak KHNGDRE haina maherui lup taruk na thadorok pacherol amana phongdorakli Zerol asina High Board of Secondary Education Manipur Bosengbe Chairman LOKTHOKHIBAgi matangda Education S Department ki Under Secretary na November 18 ta thorakhiba order aduda pallibo wafam sing parubada mari makhong amatta samnadre asigumba daiti yaudaba wafam phongdorakhiba Education Department asi huina khonggadabada gadhana khongi haibaga chap manare Bosengbe Chairman launabagi matangda Education S Department na kumja lising ani kunga mari gi October kunga mari da notification ama thokhi Loinana the Manipur Secondary Education Act 1972 gi Section 12 Clause 1 gi makhada Akham Joy Kumar bu Bosem gi chairman oina sahi aduge December 3 ta hapki Bosem gi chairman khankraba Akham Joy Kumar bu maram amata pidana haukiba November 18 da mafam lauthokhi amasung numit adummaktada bureaucrat officer amabu Bosem gi chairman oina hapki Matung tarakpada Education S ki Under Secretary na November 18 ta order ama thoktuna Akham Joy Kumar bu chairman phamdagi lokthokibadu no objection certificate amadi release order pikhatabana mahak tam cancel le amadi chairman phamdagi lokthokle haina ani suba paragraph ta pankhi asigumba thawong asi masana masagi makhongda thangna yansen jabani haina loroidabagi maram leite hairi zerol asina high order aduda Education S the deputation chairman oina hablakhraba matungda haujik amuk utilization ni mongda hairakliba asina takpadi Manipur government ki Education S department asi utilization gi recruitment tawba ahanba department oire haina lobada lalaroi Recruit notice thoktuna appoint tawkhraba miyoi amabu Education S ki official singna mathau tawdrabasu madubu kupsinnabagi mawngda haujik utilize tawbani hairabadi leibak asi rule of law leitraba tawning bata tawba yarba lamdam ama oirbra haiba wahang ama thorakle zerol asina hai Bosem gi chairman no objection certificate amadi release order gi matangda Education S department na thamakliba wafam asi Manipur gi mapal lamda leiba Education S department amada sengdokpagi wafam ga manare No objection certificate asi mapalamgi Education Department amadagi pigadabagi mawngda phongdorakhiba wafam asi mahiroi singna nokningba phawgani NOC gi matangda sahi asigi March 18 ta DM University gi Deputy Registrar N Riti Kumarna Director of University and Higher Education da ai bacherol ama piduna Akham Joy Kumar gi NOC Directorate of Higher Education da pifam thu I haiba laikhrabani IDP singanakna na thabak torkhiba BJP khaktani haina BJP Manipur Pradesh ki President SR Devi na phongdokhre state asida irang thokhraba matung awaba tarba miyam IDP singa khwaidagi nakna na thabak torkhiba party di BJP khaktani environment kannaba BJP gi lengak na lokhiba step adudi achumba khongthangni akoibagi khal kahen danaba lakhotkiba thabakni Congress ki matamda naw chaholamba kharana ngasi miyam wahalibasi yamna nungaiti haina BJP Manipur Pradesh ki President SR Devi na phongdokhre Wafam asingasi mayang Imphal da pangthokhiba Atmanirbhar Bharat Sankalp Abhiyan Vidhan Sabha Samalan da saruk yaradana phongdokhibani Thoram aduda Manipur Legislative Assembly gi Speaker T.I. Saityabrata mayang Imphal SC ki MLA ke Robindro amadi BJP ki MLA singloinana party gi lusingba kaya na saruk yakhi SR Devi na hai Manipur gi thokliba irang asigi matungda lanjenarba singa khwaidagi naknana awa ana tanaraga leiba party di BJP khaktani Yet kadaba party thora o chapchaba record amadi proof piu BJP na lanjanarba miron binupi sintagi oiba khanaba relief camp ama hangdoklaga punna nupi chamaga marfudra tarukna angang chaniga ama tekta kaidana unakhi camp asida lamdam asida leiriba nupi loop organization laktuna yangbirakhi mateng pangkhi adubu Congress party gi oinasu nupi gi leiriba lusingbi kaya aduna nongbata lakhide Political party amatagi mihut ukhide irang asi hek thorkpa matungdagi party gi leiriba MLA kayana angam bathakta mateng pangnaduna lakli competition tawragadi IDP singa yam nakna kayam loina ki haiba president ama oina proof piba ngamgani haiki
मियाम के सेंटिमेंट निंथीना खंगना तुमिना थबक तौखिबने मतम अदुदा लेकिबा बीजेपी के लेंगांगना लौखिबे स्टेप अदुदी अचुंबा खोंथांगनी अकोइबगी खल काहेंदनबा लौखिबा थबकनी कांग्रेस की मतमदा नाव चौहलंबा खरना ngasi मियाम वहलिबनी बीजेपी ना ngasi फावबा मणिपुर की मरु ओइबा थबक कयादा मांगजिल थादुना तौरगा लाकली पीएम मोदी की मियक मखादा युम खुदिमक्ता कानाबा पिरकली इसागी अखंग अहिसिंग पुथोक्तुना सेंदा लंबी अमा लहेनबा होटनाहली हाइना फोंदोखी हयेंदगी हौगदोरिबा निंथम मिफमदा ऑपोजिशन ना एसआईआर की वाफम पुखतनबा सेम साबा लोइख्रे हयेंदगी हौगदोरिबा पार्लियामेंट की निंथम मिफमदा ऑपोजिशन की माइकैदगी तोगान तोगान बा स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटरी तरागनी थोइदा पाइखतलिबा इलेक्टोरल रोल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर गा मरी लेनाबु वाफम पुखतनबा थौरांग तौबा लोइख्रे बिहार की असेंबली इलेक्शन दा बीजेपी ना लुसिंगबा एनडीए ना माइ पाखरबा मतुंगदा मरु ओइबा बिल के मरुम निंथम मिफमदा पुथोकनबा थौरांग लखतखरबनी सिटिंग 35 लेगदबा मिफम असिदा मरु ओइना हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल अमदी अतई ड्राफ्ट लेजिस्लेशन निपान पुखतनबा थौरांग तौरी निंथम मिफम की मांगोइना पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजुना ngasi पॉलिटिकल पार्टी पुनमक्की फ्लोर की लीडर सिंग उनदुना हंदकी मिफम असि मोंग मरिल चुमना पांथोकपा याहन्नबगी मतंगदा खना नैनखी लेंगाकना पुखतकनी हाइना थौरांग तौरिबा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल असि पास तौरगा एक ओइना चटनबा तारबदी यूनिवर्सिटी अमसुंग अतई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिंग यंगसिनबा कमीशन अमा लिंखतलगनी नेशनल हाईवे सिंग पाथोक चाउथो हन्नबगी लम लोक्सिनबदा खुदोंग चादबा मायोकना हंदनबगी पांदमदा नेशनल हाईवेज अमेंडमेंट बिल सु पुखतनबा थौरांग तौरी अतई अतोप्पा बिल सिंग दी कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल लिसिंग अनि कुनगमंगा सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल लिसिंग अनि कुनगमंगा असिना सिंगबनी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन की एक्ट सेमदोकनबगी बिल अमसु लेंगाकना पुखतनबा थौरांग तौरी हिरम असिगी मतंगदा लॉ मिनिस्ट्री की ऑफिशियल सिंगना हाई एक असिगी सेक्शन 13 गी अमेंड तौनबगी मतंगदा लेंगाकना मतम कयागी ममांगदगी अखनबा थौरांग अमा लौखतुना लाखिबनी पनबा याबदी मिफम असि निंथिना पांथोकपा यानबा पॉलिटिकल पार्टी सिगी मिफम फमख्रे आइना लीडर ओइगे हाइरि मखै एखोइ मसेन अपुनबा हाइबदो ओइबा ngamloi उतम आई साना लीडर ओइगे हाइरिबा मखै अखोइ मसेल की मरक्ता अपुनबा हाइबदो ओइबा ngamloi स्कूल कॉलेज अमसुंग यूनिवर्सिटी की मिखलदा माइ पाकलबसिंगना ngasiगी माइ पाकपगी हराव तरामना ओग्लिबसिगी थौ पुरकलबा तुंगदा महाकना मिखल पाक्तुंगैदा तौगे हाइना खलंबा थबकसिंग अदु पांथोक्तिबा मखै माइ पाकले हाइना लौरोइदबने हाइना mahut amasung IPR की डायरेक्टर NG उत्तमना फोंदोखरे MU ना सिंधुना लुप असिना सपोर्ट तौबा मुसु अमसुंग DMU की मखादा लेबा कॉलेज सिंग अमसुंग हायर एजुकेशन सिंगी माइ पाकलबा सेक्रेटरी सिंग हराव तरामना ओकपगा लोइनना साकोबगी थौरंगा मरी लेनना डायरेक्टर NG उत्तमना वफम असि फोंदोखिबनी महाकना मखा ताना हाइखिबदा मिखलदा माइ पाकलबसिंग असिना लाइरिकसु तमहौनबा होनबगा लोइनना लेबाक की समाज की थबकसु तौबदा अनिसिगे बैलेंस तौरगा चटकदबनी अपुनबा अमत्ता ओइबा हाइबसी वारी सानरगा वाखल ताथोकमिनरगा अपुनबा नुसिनबा पुरकनी मसिगी महुत्ता पुनसिदे हाइबा अदुगा आइना लीडर ओइगे हाइरबदी अपुनबा हाइबसी ओइरोइ आइना ओइद्रबसु मतिक चाबा अमना लीडर ओइरगा मदुगी मखादा पुन्ना थबक तौमिनरबा मतमदा अपुनबा नुसिनबा लेगनी हाइखी ngasiगी थौरम अदुदा MU की प्रेसिडेंट ब्रूस पेम फोक्स की प्रेसिडेंट BM जाइमा साहा UMO की प्रेसिडेंट M सरोजिनी लैमा इपोम की प्रेसिडेंट के S चंद्रमणि कुमंचा पलेम की प्रेसिडेंट के जीवन मला लैमा MU की एडवाइजर के खाबा सोशल एक्टिविस्ट L संजय सुयाव के हाइरी